Ni mu rwego rwo kwizihiza icyumweru cy'uburezi mu itorero Eglise Anglicane ry'u Rwanda EAR Diyoseze ya Kigeme District ya Karambi, nibwo hakinwaga umukino wa nyuma wa football wo kwizihiza iki cyumweru cy'uburezi, aho ikigo cya EP Nkorwe cyacakiranaga na EP Musebeya, mu gihe mu bakobwa GS Mugano yesuranye na EP Musebeya. Uyu ni umukino witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye ndetse unatangizwa ku mugaragaro na Archdiakoni Pasiteri Nzamuramba Innocent. Bamwe mu banyacyubahiro bitabiriye umukino harimo Archdiakoni Pasiteri Nzamuramba Innocent, umuyobozi w'Ubucidikoni bwa Mbogo. Ni mu gihe mu bandi banyacyubahiro bitabiriye umukino harimo nyakubahwa umuyobozi wa GS Mugano Banza Bugaberiya na nyakubahwa Pasiteri Kamugisha Fulgence, nyakubahwa Nyiribambe Jeremy na nyakubahwa Mwarimu Konsesa na nyakubahwa umuyobozi wa EP Nkorwe Albert. Uyu mukino kandi witabiriwe n'abarezi baturutse ku bigo bitandukanye bya EP Nkorwe, GS Mugano na EP Musebeya. Iki cyumweru cy'uburezi kizasozwa tariki 15 z'ukwa kabiri 2025 ku rwego rwa district, gifite insanganyamatsiko iboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15, havuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Byatinze umukino waratangiye wahuzaga EP Nkorwe na EP Musebeya. Ni abahungu bari gukina. Byaje kurangira amakipe yombi aguye miswi, aho yanganyije ibitego 3-3. Baje gukizwa na penalty, aho ikipe ya EP Nkorwe yaje gutsinda EP Musebeya penalty 5-3. EP Nkorwe yegukana irushanwa ryo. Abakinnyi b'ikipe ndetse n'abakunzi bayo n'umuyobozi wabo ibyishimo byarabasabye. Barishima cyane, umunezero uraza. Nyuma y'ibi byishimo biboneka gake mu buzima, twegereye kapiteni w'iyi kipe adusangiza urugendo uko rwatangiye ndetse n'uko babyakiriye kuba batwaye iki gikombe. Turabashuje rero inshuti bavandimwe bakunzi ba televiziyo ikorera mu kigo cy'ishuri cya Mugano. Nkuko mubibona rero twakiriye kapiteni w'ikipe imaze kwegukana igikombe, ikaba ari ikipe ya EP Nkorwe. Uyu musore mubireba hano imbere yanjye akaba ari kapiteni. Tugiye kumwakira muri studio maze tumubaze uko biteguye ndetse n'uburyo bishimiye ino intsinzi. Musore uratangira wibwira abantu, witwa nde, wiga mu kangahe, wiga hehe? Witwa Uzesenga Manuel. Yego. Nuruka akagari ka Buremera umudugudu wa Gasaraguye. Yego.
nkaba niga kuri EP Nkorwe. Yego, ukaba wiga muri EP Nkorwe, wiga mu kangahe? P6. Ukaba wiga muri P6. None wakiriye ute iyi ntsinzi mumaze kwegukana aho mutsinze iki kigo cy'ishuri? Mwakiriye gute ino ntsinzi? Urabona ino mikino yari ikomeye cyane bihambaye. Uragerageza uvuge ureba muri kamera kugira ngo nijwi abantu bazaryumve. Komeza nta kibazo. Urabona ino mikino nyine byari bikomeye cyane. Yego. Twabanje turabatsinda, baratwigarurira baradutsinda. Yego. Byari bikomeye bihambaye ariko twadefanze uburyo bushobotse. Nyuma yaho twegereye umuyobozi wa EP Nkorwe adusobanurira uko yakiriye itsinzi ndetse naho urugendo rwa nkuko mubibona rero inshuti bavandimwe muteze cyangwa se mukurikiranye iyi televiziyo yacu. Muri studio twakiriye umuyobozi wa ekipe ya EP Nkorwe imaze kwegukana igihembo cya football mu bahungu. Turagira ngo rero tumwakire atwibwire ndetse anatubwire uburyo yakiriye ino ntsinzi bamaze kwegukana. Turabakiriye nyakubahwa muyobozi. Murakoze. Nitwa Havugimana Albert, umuyobozi wa Ecole Primaire Nkorwe. Mu by'ukuri itsinzi twayishimye kandi twayishakaga kandi mwabonaga yuko tunabarusha. Icyagaragaye mu kibuga mwari mufite ishyaka na courage. Ese ishyaka na courage mwari mufite ni iki cyabateraga kugira ishyaka mwari mufite mu kibuga? Ikipe yacu igizwe n'abasore beza kandi bagira ishyaka mu kibuga, kandi hari n'umutoza wabo yitwa Tuyishime Janvier n'abafana kandi badufashije bigirira icyizere mu bijyanye no gukina. Mbese bakinaga ubona yuko umupira w'inzu kandi abamukiriza. Yego, murakoze cyane. Nk'uko rero namwe mubizi aya marushanwa yateguwe na Diocese Kigeme, Diocese Kigeme. Tukaba tumaze icyumweru kirenga twitegura ibyitwa uburezi EAR. Ese nk'uyu mukino uba wahuje ibigo bitandukanye, hari ikintu ubasigira nk'abayobozi b'ibigo cyangwa se no muri rusange mu bijyanye n'akazi ko kwigisha? Abana ubusanzwe bakunda imikino kuko ni imwe mu masomo atuma umwana yiga neza. Ubwo rero nk'itsinzi yacu tuba twatsinze Ecole Primaire ya Musebeya, abana bishimye kandi bumva yuko imikino bagomba kuyiha umwanya uhagije kuko bidufasha kwiga neza n'abana bakiga neza. Nk'icyifuzo cy'abayobozi b'ibigo, murumva iyi mikino yazahoraho cyangwa hari ukundi byategurwa? Ndumva twavuga tukayinoza nk'uko Diocese yacu na district ya Karambi, Diocese yacu ya Kigeme na district ya Karambi ibidufashamo na Paruwasi tureberamo, twakomeza ndetse tukabiha ingufu ku buryo bizajya bigenda neza igihe cyose turi gukina aya marushanwa akajya agenda neza. Turabashimiye rero kandi tubabwira ngo courage, tubabwira ngo congratulation, intsinzi mwatsinze kandi courage. Murakoze cyane. Murakoze cyane niyo makuru kandi natwe tubifurije ibihe byiza. Murakoze. Ntibyatinze ikipe z'abakobwa nazo zigerwaho aho GS Mugano yesuranaga na EP Musebeya. Hano hagaragarira ko umufana w'umukino wa 12 koko GS Mugano bari bafite indari hejuru imirimo y'inzira murari nk'umusirikare witeguye itsinzi. Indirimbo ziryoheye amatwi ku barezi babo bafasha kwishima ndetse no gushishikariza ikipe yabo gukomeza gutsinda. Batishije diveriseri ubwo barataha biteguye kwinjira mu izamu byose kiranye.
nyuma y'itsinzi y'ibitego 3-0 byose bya GS Mugano, abafana barishimye cyane, ibyishimo birabataha. Nibwo twakiriye kapitene w'iyi kipe ngo atubwire uko yiyumva. Muri studio twakiriye kapitene w'ikipe ya GS Mugano imaze kwegukana igihembo cyangwa se igikombe muri football y'abakobwa yahuzaga ikigo cya GS Mugano ndetse na Team Sole. Uko mubona rero muri studio twakiriye kapitene, reka tumuganirize tumubaze uko bakiriye intsinzi ndetse banadusangize ku byishimo aka kanya turabakiriye mu Rwanda. Attention kaza n'imbara namwe byari byoroshye, wari umukino usaba imbaraga. Ese iyi ntsinzi muyakiriye mute? ino tsinzi yatunejeje cyane kuko hamwe n'Imana birashoboka kandi iyi mikino rero nk'uko mubizi yateguwe na EAR Diocese ya Kigeme. Twagira ngo tubaze, ese nk'abanyeshuri iyi mikino ibasigiye iki muri rusange? ino mukino dukinye nyine udusigiye ubumenyi watumye nyine tugorora ingingo kandi harimo n'ibindi. Nk'umwana w'umukobwa nkamwe mwegukanye igihembo, turasaba na cameraman kugira ngo ajye yigira imbere kugira ngo bazabashe kumva amajwi. Ese wagira iki abana abakobwa bagenzi banjye yihute mugende asigarimo mukaza abandi abakobwa bitinya ngo tujya babona n'imipira byagiye azoro wamaze kwambura nabasaba kwitinya kuko nyine gukina ni ngombwa. Reka tugushimire, urakoze cyane kandi ubwire bagenzi bawe ngo congratulations. Nk'uko mubibona rero, aka ni agakundi muriro twari turi kumwe aho twashyushyaga ikibuga kandi tugafana. Reka kongere twishyushye. Murashaka iki? Burundi Rutego. 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 Turabashimiye.